Nobhala we-ANC eMpumalanga Chirwa ukhulume ngetinqumo letihlukahlukene letithethwe esigungu lesisetulu se-ANC eMpumalanga. Lesinye saleto tinqumo kutsi kufuna kuqiniswe isandla kude kwetfulwe tinsita bomasipala. The PC is calling upon all our municipalities, provincial government, working together with national departments to ramp up the rate at which we are delivering services to our people. Chirwa uphinze wakhuluma ngelidzaba laselikwa lapho kususwe khona loyo lobeka ngisodolobha luyithabethe esikhundleni. Uthi-ke i-ANC itakwenda konke lokusemandleni futhi ibuyele esihlalweni kulo masipala. When the DA proposed that motion, we've been there. We supported it because we want change, because the LCF has done absolutely nothing compared to the work that has been done by the ANC in the past. Chirwa uyichithile imibiko yekuthi isigungu lesisetulu se-ANC eMpumalanga sithathe isinqumo sekususa Ndunankulu refilwe Mthweni Tsipane esikhundleni. That matter is not on the table. If it was, indeed, our first PC meeting that we had, we issued a statement. That matter was not there in the statement. I-ANC ithi nelithemba lelikhulu ukuthi itawunqoba kulolu khetfo lolutako. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa i-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela, eMbombela, eMpumalanga.